Halapaini tu ka whakamatala, hona ni whiroa mai whaingata, no noa tawa ke whai ana, me tatalo moe o tu hei lala. Halapaini tu ka whakamatala, hona ni whiroa mai whaingata, no noa tawa ke whai ana, me tatalo moe o tu hei lala. E wisai, parwhakapo, a maasi mohono fuloto. Kaneongo, eneto, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e tupo o hapai ki olunga. Ke malui, me olunga, a tonga nio whai o tupua. Utulai na o tumatanga, matakau no weka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, utukalonga luko e hakeanga, utulai na o tumatanga, matakau no weka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, utukalonga luko e hakeanga. He wisai, parwhakapo, a maasi mohono fuloto. Kaneongo, eneto, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e topau o hapai ki olunga. Ke malui, me olunga, a tonga nio whai o tupua. Lele a moe mai ko mokotu, ko e whangwelolo a halai walu. Sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu. Lele a moe mai ko mokotu, ko e whangwelolo a halai walu. Sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu. E wisai, parwhakapo, a maasi mohono fuloto. Kaneongo, eneto, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e tupou o hapai ki olunga. Ke malui, me olunga, a tonga nio whai o tupua. Ko kore ke hufanga mo he talamalo e whanua mga i talawhata kutoa pe o ku wha o atu me he tau polokalamani a talangata e teo o whai tu mama atu kai ata mo e whai ngā maari e koe ni ke o atu ai hamo polokalama ko i e whatuwhanua fo o ke weekend ai o ku mao e whai ngā maari e whafofonga neongo o ku whomo i kena pito e whafofonga i he weekend ka o ku mao ki whainga maari e koe ni pea o whape e tokoni e tau interneti ke lama o whahoko te tau polokalama koe aho ni. Ko ia i ku watu hono taitale reiki mo tolu kotoa pe o ku mau osi ilotoni i he tau polokalama pe pe ke te mo tolu te mo toki mamata he tau polokalama i ha o whainga maari e ku atu e taitale rei e taitale loto mawhana ke te mo tolu i he lava ke mo lava mai ke kamata e tau polokalama ko ia whatuwhanua fo au ki weekend. Ange koe mo mea i neongo o ku i kai ke lere ha wharearea i he weekend ka o ku kei hoko atu pe. Ai ngā hinga au e koe ia mga i whai whatongia e tau kau whafonga wharearea
I he ngahi wāhenga ko wakahifo ko kamata ke kamata ngahi ahi whawharearea ngahi wāhenga. A'u atu ai ka whafafonga wharearea ke o nau ngahi wāhenga tala noa mo ki nau tolu. I he ngahi whema uwiviri pe he foki ke ngahi ngā ue langa whakalakalaka au whahoko i ngahi wāhenga takta. Pea tau whatawange pe o kumau he ngahi wāhenga ha taimi whakawhiawhia. O ki kai whako e taimi whiri pe o ku te tonu ki tau toko lahi ai i he tau hao whiri whare area. Ka au ku kau mai ngahi ahi pe ni he mahu inga ke ngai wāhenga. Ke tau lava ki ai ho tau ngai takta wāhenga. O whakaha ki ai ki tau kau whafafonga na tau whiri. Ai ngahi whie mau viviri mai ngahi whie mau o ku kei whekuki mai ngahi wāhenga. Ihe ngahi whetu koe o tau iai. Ko e hinga ne pehe ko wakai hifo ki he whafofonga na ilotoni. Ka ko wakai hifo to e motu ene interneti. To e motu mai ne interneti kula tonga itua. Ka ko hinga talatala noa atu. Ko hinga mo amnak pe wabe ane whoku mai ilotoni. Bimeni ku hinga ko en ku ma e whainga maari e koe ni he ahoni ke kamata da polokalama. Tata lere koe ki he polokalama FATUFONUA fo au koe e wikini. Whewheha ki ko ilo i pē ku lahe ngai whatongia na e whakahoko hena. Pea ko wanga maheni whoki koe mi mei koe taimi koe o sea whare area koe taimi au mao ai koe he kakai. Lahi taha ai koe he kai ngā ke ngahi mea ki whare hopo. Moi hafua ngahi mea whakakere kere kak mo whewheha ke Piveni. Pea moi ngā ue whaitongana. Malo bisole. Ya malo mo foi mare. Ko le de bege ho fanga te be fata pu. Ko ia. Na to tau mai ho e po tu site. Te takai hola ne ke ngai me ke pe. Kai ko so mo mo le be. E ta to mu ya ni na la fu ke tata. Kane fangi ho ha mai pe kai nga ke na fangi i me faka la faka business faka o ki lava te ke le pan commercio o le sisita fangi la unga ki ai ko ai na uinga pe o solo ke usio ke process o nga we ke ngai institution e pure anga ka ko uinga ko te ufinga he te u folawa pom ki baba ki me ai kristo ke lana ka ko ko ki sina o alo o resisita hono launga i ke wha tokanga ki ai leipa in komesi. Ko ki launga mai he kautaka na ai ko ki fo isiu ki anga pe wha matalai he ko kuongo ko aku ka eu maheni mo ka mea ko na mai. Ko eu maheni mo ki kauta business ka ko kuongo ko aku ko o ku gai unfair business element he ko ki historia pui tu apeni ke usio ko nga he ko me ko ni o to fuhi ai kakai o ngo yo hanga he mafai he powerful o abuse vulnerability moi vai moi tai mausia ko massiva moi tai mausia ken anga no falere me business ko area ko ni ko moto ko me alere na e feunga no manga mo tolu mano was pe o ange mahina ono ke ta ai melere ko ni na onse ai mahina no o to e me tolu mano to ki wase tolu ngeo ai toenga tau pe ko outstanding pe ko pe ko ka mea more na nga we ko more nga ma ko ma ko tori ka ye tori pe ko malolo pe ko book something o now unable ai ke fakakakato ki outstanding ko wase tolu ngeo pe ko na wa mai ko ki office ko kapau ai ko tu nyang me ka ta kapau ka ke totonga nge wafe tolunge au
Ko osi e tau e taha ni outstanding. Te nau puke lewa mea lere. Pea to tongi pa moe penalty. Koe penalty koe pesete nima tokua oe foi sino i paanga koe mea lere. Ai koe tolu mano ua fea koe pesete nima koe taha feo no ngeao. Pena mai o whamatara mega te au koe kore pe ke pego pe te maulawa tokoni. Kai ke whaha koe whanongo pehe whare alea. Pena ku whanongo peo ke whamatara koe pena ku ngoi peo kala. Heko e ngahi panke pea mo mamani solo. Ka pau te tātaha te mea lere pe ko ha te whare. Ko interesi o apply ki he outstanding balance. Ka na o vare he whamatala mai o apply ki he whoisino i mea lere. Ke he whoisino i paanga koe mea lere. Raki a ua. Pei mei pesete hiva o mea lere o stotongi. Ko pesete taha wa ke na mapuke. Wongo peo ki it's an unfair deal. Ai ka koe whaunga whoki ai maloi. E na hanga o malaki ai vai. Pena tu o alu neongo na moa na te ufolau e au. E pana alu ke o. Ko alu beke ufatala noa ke mama o lotu mo ako. Pe ku pe anga na ufonga nga ue pe ku na mahino yo wai kana ufakiki pe ko na polisi. Pa mahino pe te polisi. Ka ko unfair business trade. Ai pau ngawe aki ai sieke ai paanga vahenga ke hanga loka iaki ke mahino ai foi tau mo ai anga o palanisi o moa pe mo interest fai le vai ai contract pe mo ka mea ko ni ke na tafa fo me na to paanga vahenga kana guloto ke mo pautange ka mea ko ni te folau ka te foki mai he wai ke uloto ke hoko ate abuse ko ni ke toinga ka kai fonua ke nau he wai nga ilo solo be whanonga ha mea pe i nusila ke ta ho mea lere o se ai tolu mano pa toi wa fe pa ke apply mai pe ai interest ia ke fo sino i silini pa ko chalo no le si tatu e ki pa ko no moni na fata mo a ke wa fa mawanga ko silawe ya ko business funga ka na kuloto ke usio mantu ko tafata la noa o mau inga ngai institution ke institutionalize ngai operation ke now provide the check and balance kai lava ke tau unu ke good governance he ko amanaki mo ko ui ko na tolu ko leipa information na awote ai ngai lai seni ke ngai kautape o to tonu ke now provide the mechanisms ke now hanga malui ai to tonu ai kakai in itawi both side about kakai pa ge ai fanga mechanism ke now hanga ka ko me ko sio ko unfair a no apply o penalty as interest as in form of interest ko sio very unfair ko anga e fakau pa ko hinga na ki to mu ye so he na ugi he alo fa hoko foi fatongia go ya ke ulava sio manduko kupu tavalu go ko ni sutone o pe ko totonu ya ai tangata I fonua tonga e amanaki e malu I he pure anga ai nau koloa nau tawataina mo nau moui so ko foi amanaki ko ya ko hinga go totong tu hawe kakai he ko ka ngau ko he dei pan komes ko tu hawe kakai e malu I nau dol ai ko isiuia o ko ngo yo ku ka pau he ka ke tau un fata moi kakai moi ka business he mama lo tu mo ako o vai he tau finga ke mapure I le he ko me ai tuku o fata tupunga e tu hausi kakai ni na faka ko ya dai mo ngai kowi
ko kai fai pe kau malo hi hono kai ke ko isiu ke he ka ko uhinga ya solo ai ki fe mo kina ho bongbongi Ai leva ko le tu ko ia Piveni ho wakai ki ai imagino ai fadana go ke fai ko chance mai na dole interest i he fo i tolu mano ia os imagino be ko unfair he kai to tonu he ko ia e fatonga ia ha fonua e chance pe ko fahinga institution fra banke to mu e te no pa fo kita o chance ke te fito pa anga gona no ko to nga ko ia ko fai e chance ka ta fa ak fo kita he me pe ni o fe ai to ton ko ai kautaha ko ia ko hana tole kautaha merere ko tawe taha ai tika ki to tongi a se niti mo na tika mo na fenga halu tika ki lava to tongi ange na paanga o ku kau he umea ko mo to ton ko ki na dol ko kakai be fok mo ki na dol hana tole ko ia o ko ke ia be na to ton na to sol ko fo issue ia share business deal fo issue ia share wai be na to ton ye na o enforce ke to tongi to nga wafi flu affair mechanisms he ko me go foko sol o ko ke pe ko fo ke si be ta me go foko wai be te no de alberta a o to mo de nga we ka ye te lava ta no pa wai be mechanism me ka fair ya ko foi ko issue ya ko winga o hala na ti mane na se ni ti pa me ko issue ya ko funga ko ya ko outstanding ko ki tola wafe tawe ta he ke ra ko fa u bange pa ke ma wa ta ma ta fe no ngea ko to wa fe wa ngea ko poini ko ki au le wa ko ki ke si ta fe le vai ai ka kai muy ma ha fa nga me te tau ke fe ape he ko no inga he ko anga ko xio ka ba na fe ape no apply tau pe ka ba na apply pe se te ho full get outstanding ai ko wa sto ngea fe ape te ti fe he ko no inga he ko ye ra ko alo fa u ho se ni ti ki banke pa ke ma ha pe se te ho full ho interest ye ka uhinga pe fa kau he kwange pe ni solo mo kwango device solution he mau wahenga ke walo area mo pange ke tem tipo city atu akonga ba panga wahenga ka fata ka kai ke no i he pesete maulal he ko no go SPPT o pesete tolnima pesete tolnima ai go no ta mano go SPPT pesete tolnima no ta mano go ni he pange he fonga go ni na establish pesete pe ngofu ai go hinga ko SPPT na to lu to lu afini mangiau es interest me no ta mano ko algo area go me ke malu he wahenga he srin wahenga ka tuange ka kai ke na ngau tu igo mo tuani ko langa fonua e tolonga mo tuloa e makatu unga ia he ngau e society ka ke makatu unga ia he mohe a society o talitali kore holo ai go xio ka empower ka kai ke na hanga fotu na funky business falere na funky ki apuaka falere na ki ka was falere na ki fale pisa falere na e lava ko taime de ngau económica ko xio go ke fu apply pese tolnima pa ko e ke ga na to po ha na o ai ko na tala no ko nga pe ko simplicity fai mo fu pa na wa le wa ta no ke pure pange fala la ka ke na nga o remove nge foi element de distrust ke informal sector a kai fala la ke informal sector ka o mai foi mechanism go ya ko tem tipo sitia ai panga foi panga wa kilo va hena ka pau e default pe hola ka go ni responsible panga va hena ki ai ko ngai current to ai so ke de to fa fi hai current to an he pure anga ngai no e ka business ma lunga pe
na hola na dolu ya kai ta ya kai to ka ko kure ko fai ke to fa henga to ta fito na ofa ma fai to ton ga bau na ofa ka ha na fa na we ai ko ku le pe wa pe fa gi palparema ka ko yanga ya mo uia ke tau fononga pe mo fe to konya ko si o ko ke business policy go ni I strongly believe o malo yang to yo unfair kapau na apply pakapau na apply pesete poha me na apply go kai no pope ai pesete o interest ihe outstanding amount kai complain ya o me ko ngo o halai ko na sa se ai lo songo ya se kapau te tanga fa ta lo tongo ka tau pe ko fute pire o sto tongo ka me ai a ka to fute pire mo vai to lu ki foi ka vai pe ta ha na ko puke ai ko nga lahi o ma fai ko pa nga he property una ke ai o ma we he client to ya me ko no moniko o nga hi level o ka to society fe mau ke nau taliu fe mau ke nau pure ile good governance yo te no ha ta palacia he ko hinga ya solo tau fe tuku mai me va ta pe o mai e lao mo ko tone ke o hanga he malohi o apiusi e vai aki honau mafai whakapaanga whakamalohi. Ke lawa pēa re pati moe, taika moe, o coexist, koe winga ia. He ka pau hei kai ke o mai e lao moha mea o kwhea. Te tau te whoki pe tau tolko, te tau no whakamau tā, pe tau rule of the jungle. Ko ia peo malohi, ko ia mohui. Kai ke, pa koe mea whoko ia, tau hanga whok solo hono siofe pure anga, ko ngau nau tānaki tau tukhau. Kai ke tau toka nga inga hire wolo ke society. Au kawai pe siasi, kawai pe kau businessi. Au whe mau ke nau whakalere ke whea. Koe ngai whakau kausa. Koe Piveni koe ngā ke taki update e pe utu ngā koe nā ku iai ngā wei tonga nā koe ngā koe ngahi mea koe ngahi necessity o whia mau he kakai e whonua. Whia mau viviri he kakai e whonua. Pako wakai hifa o ku lere whakuma ngahi ahi whakawhare area e ngahi wahenga ni ko tui o ku nau o kakai e whakahākia e nau ngahi whia mau viviri ngahi mea pehe nau ngahi palaparema. Koe kakai ni ihu nau ala tohanga tau na tolu kakoe o whia mau ngahi toko ni ke nau palaparema nau tau mo nau whia mau viviri. Ka koe mea whakaluku fua kou whakau kau whaki he vai, kou iloi koe vai koe ngahi whanki kolo koe mamao me tonga tapu. Ko tu o lere pe foke na funky vai o guai pe na ngai palapare maka ko fatongia e ka fofong fare area ko ya ke to kon ka ko vai fa lu fu ko guai a majority ka kai I loto nuko alofa pe ko tonga tapu fa lere me tonga tapu ko ke si ha ko se hifo ha ka kai ku na la unga he vai ko fe ta uhila e tunga ko guai power dai nim he tunga fa lu fu ko ka kai o ku o si ya fa la kala me ta uhila pe ku ta ke lere pe ngai palapare ma na whawhai te ha mou komiti koe whare area. Koe uhira ia koe palparema koe ongoing ia. Koe. Koe mea whakeni solo o ko nofo, o ko whakatala noa ai. Koe pua planning i. Kono moni o whie mau ia ke revisit whakalelei he whonuani. Me he kau mau mawhai me o lunga kafe mai ai koe ke ngai puate o pure anga. Ke nau revisit whakalelei ai tau mo aola mono ngahi palani. Te o apeki whatata koe ni heu te ke kakate report koe ia. Koe taha e tari nei ave whoke whehu. Ki he kau taha mo kau puate koni e uhila. Ki he makatu unga mamafa e uhila lolo tonga ko ia ko kamata ke lahi. Nei
Kawe mena asi mai ai ko ngai misini uhila o ostau wango fulutupu. Pe ko men go fata no ke e solo. Ko u ria fa teknikare ni pa mau inga hono palani lelei. Pana fata no foki ki hanga he tano fata o framava he vahe. Ai kau tapo e hongo fulu. O toko ni mana poto, toko ni mana e vare. Whakama opo e whakatata go ia ki he lack of planning ai kau tapo o vare. Hei kai ke nau hanga o ai hatari whaki. Ai go koe ne, koe whakatala noa whoki. Koe mea nei kehe ai kau tapo go ni nei. Na nau tutu katoa pe ai nau whanki mama. E nau whanonga i e katoanga. Koe kehe toko nima koe hena nau toe, ai e nau tole nau ki mei lolo tari whaki. Koe palani, koe toka teu ia. Koe mea koe na asi mai koe he whanonga koe ki tari me poate. Ko osi motua, koe nau palopare mau mate moe hae uila motua nai. Koe whehu i. Na i whe ia e palani. Na i whe ia toka teu. E koko whatala noa, ko mamani ia, ko ngai whanua tau peko o Nusila ko Australia, ko ngai whanua ko ia. O koe loko ne tope ha whakatamaki. Na wala na toke mei lolo. Pufa e whakito koni ke ngai whamiri, ko e whanuani. O ko mana wasi na unau ke alu pe tupu re whanua, a i kai ke aha palani pea utu ha mei lolo. Sai, ko mea nina kai ke nau whakakau e whakalere ai uhila moe ngai mi sini whakatekinikare ko ni e iaha taimi e outdated ai. Ke nau utu ha me ilolo tuku ke tawhaaki anticipate ko e au ke tau tahavalu pe tau tahahiva o ngai mi sini ko ni ko mai hono whitonga. Kai ke kako poinia ko palparema ko he ngai he mawanga vai. Koe palpare mai ko sanga weisi, na o si weisi. Koe o koe poate vai, koe whakalere ake panga tukau. Ka koe nau focus pe i loto nuk alofa pe. Koe focus i pe. Koe toe ngatu mei tofoa o whai atu ai ki hahake mo hifo. Tata whakalere pe hono ngahi kolo. Mo ngahi ko miti vai whakakolo pe. Ko tau tala noa solo ke pau kai ke aha whahinga. Pau kai ke aha whahinga tau pehe. Ke aha whahinga institutionia ke hold accountable or responsible. Koi whanki ko mitwhiri pe. Hau pe ki ko mitwhiri koe. Kai ate nau tole ki totongu waipa nau mantuku. Aia koe uncertainty. Ka moe consistent ai mauanga vai o ku whehu ia he taimi ke taimi. Sai, ke tau unu ke whakalakalaka o civilise mo ui whakahygiene. Hei kai te lava ha flush bathroom mo ha kitchen lelei ka pau kai ke consistent e mauanga vai. Ai ko ngai mea ku whemau, ai ko ngai necessity au ke tala noa mai ai ka mauinga koe palani moi uto e mei vai moi uto ki mei lolo tuku tari whaki ka mea whake ka tala noa ki ai na ki kamata aki o whamata Wiris ka pau o ku ngawe aki e he komit vai o focus i loto kolo pe i nuku alofa ka kai ko ngahi kolo ki uta ai paanga tuku hawe whanua Wiris o kai ke whea foki na e tonu foki ke ai inasia o ngahi kolo, au ki ngahi kolo ki tahi mo mea, ihe inasi koe o vai, oku inasi ai a loto kolo, neo koe feitu, koe kolo mua ai, koe feitu ia toko lahi, ka aku ngaka, ka kolat pe toko ni ia o nofo ia nau tolu kai, waka ofa whangi, na mau toko fetongi le matua e tau goni ua ko osi, e maonga vai koe ai, na e whai pe ka kainga le matua me muri, na e project na e tolu kilu tupu, a me whakilo ano whetong kotoa. Nā kai ke nai whai pēr me kakai. Ko ngā koe
ko si pe ke la palo palema ko vai Kako fe hu fuki ta ha ko fe ai pangatu ha wi ai ko ngawe ke no ko fa e pangatu ha ko vai. Ka to tong ko fuki ka ta ko to be he pangatu ha. Ko ia. Ko istiu fuki ko ko kut kavanen so ko o hake. Ke pure ilele ke vai tau ke pure lao ke atakitua ke tariui. Ko ngai istiu ia. He kono moni na was racia issue ko ni. He na la hipe la ga he mawanga vai. Ka hange uksi o ke he pure anga ia me he vai ko a kolo vai to ko vai a nukure ka to ko vai a vai ni. Si o ke he na dorme. Kana no vena doria e kolo ape ke lava ka upai pa mo ka utaki. E ka pisinisi Ai ke au ko mekanisi o fe mau ke palani ke kau ai ngahi mau anga vai ko to ai fonua no whakakau he poate vai he kuia i tu kau ka pau kai ke lahi o nau i whakalahi ka nau toka ngai o nau ngai whatongia ane poko ka noa koe ke kupta havalu koe ni stutone koe whatongia ai pure anga ka koe totoni ai tangata totong tu kau ke amanaki ko ne mei vai o ko kawe ngai necessity services aku fema ke tokanga kai puleanga hange ko uhila ke affordable ko tatala no ko uhila solo nau ku fanongo hake he o sia yo me alere Tesla ai ko lele uhila na nau o sia me alere ua itongani to ta be ko na asiake ya puri ai ko poini fokia he ko nga he o ko ta fatata ko to tongu hilai fisiu se ni te tol ke unity ko unity ta u be pa nga ta sin ta ha no itongan sio ai we lo ke nga fonua mori mo na wa nga na weiti ka ko poini ko ha ke ai kai ke afota polo ai se vesi ke ne lava o fatata kai ke na excess ke ngahi dimension of experience ngai technology fo kai ke ko anga e tawanga ko fata ke uila ki fonua si ni lahi mo ngai renewable energy ko no moni ulo lote palpare mo ni hena ai mo issue e taha ko conflict ko ni no hanga fagalere ngai sola ngai ko huinga tano gai ko ngai mene na fitaula ke hanga ko ke fisi na ka wa ya no negotiate ai ka ta korea ko na finga mai ke electricity board ko fisi ke ya na ware pau me hui ko power purchase agreement ki hare pau ko ha se ni te na wala te tong kana ha na tolia establish a full plan a solar plan ke na fe fata wa ke uhila na nau fatau na to sin tahanima ai ko na ware ana to ke mau na sin tahanima pakai ke to kau re vai pure anga e mo pate uhila he whakamore ke ngai plan ko ni me ai kau ta na foi me na hanga ai ko ngai timani ni ko ngai requirement ni na tolu o mai ha mau agreement o hui ko PPA power purchase agreement i he tau e wanoa mo e senite tahanima ki he unity ko to ape ai e senite tahanima te na ulava na to resale ke ka ai sinte wanoa ai ko una lo don sinto ai pe mare ka ko fainga fakau ya ko o renewable energy me pango ko fanongo ko no ai go itongani o involve ka utare kita ya he ka poate i he ngai ka utaha ko ni pe to ka upe pa mo poate wilaya he ngai ka utaha ko ni o kai ke establish foi independent ko ni ke na falere mo na na to for tu na solar plan o na be no to ko fata uhila mea e tau pe ko seni te tau noa tau pe ko seni tau noa na la na to fata dia ka seni fa noa ko ni ko huinga tau pare mai he ko lolo seni te fitu fa ai seni te fitu fa ai fa more e o mai he generator lolo ai foi unity taha ai go lava he renewable energy seni te tau noa
pe to au mai pe moe me go non fuel kosia o moe te se ni moe to ngo full tup pe fa ngo full o ta na ke o stola ta pe ai fa more ia pa to ta na ke ai ki tupu pe go ki me ke fa ya ke ai maintenance o pa ga ta ji de ta ha no ia pe pa ga ta ji de wa no ta mi dai wi la ke unit o hui he over $1 ai go uhinga ia he ku fa no foki ki ma to ri ka kai he ngai polkalama mo ai me o fa tu mai me pure anga ngai ngau fakalaka una tala no ki he mahu inga ko renewable energy mga he solar plant kon ko fotu ngai feitu itongana ai foki o amanake de kakai ko ngai me ko ia hono tala noa ko ngai me de ne tuku hifo e tau uhila ki lalo ko inga he ko time ko te tau mafuri o lahi ange ko tau ngau e ke umea ko ia si ileva ai whakamore ko ke ai kos ko pe ma uhila ka ku ha mai e foki ngai ahoni o tu ma o be kaka lahi kaka be ki olunga ko te holo mui ki mui ai mahu inga unity ai ko no uhinga ai ngai me ko ki fa matala ki ai e Piveni io so go mau e fa matala go me ke tai mia ku ia go ga mau e ripoti ko ka ta sola ia le ke na umite na to requirement ai uhila go na fe mau ke na o mai ke ka ko uhi o ku kau pe ka tare ki tai ai ha na to lo fa ata pe ke to tongi pe ne o na ga ke ai o ke au ko me ta solo ko kau po ate na ia foi tai mia nai vai po na se kau po ate ta ki ono mano to kua e tai mingo ko ia kai ke o ke lo solo e kusio ke pau ulo tu gonu fai he fonuani ko ata kono ata ni na to fai go he panke pure ai na ngau e ke pehe to kua ku tupu ka na vai po nasi taki ni mafe lolo tonga ko ia ko fatongia o ai panke pure solo ko na fatongia e na hanga o monitoa ai mahu inga koloa tau inflation ni monitoa ai ngai exchange rate banga muri ngai interest rate tunga faka economica faka luku fua fonua lolo tonga ai mamafa mo pale mai ai fonua tu mai pageo tala mai nau tupu nau tu ke faka maka tu ungai e nau vahe pa ulo tu mono kai haase pa angai fonua ko pange ai kakai pange ai pureanga pesete te au ono faka more ono faka lere foko tu o pange ko pa angai kakai tio lolo tonga ku se tangi holo mea uai ngai fu vahe ia ai ko fainga faka kau tatau ai go o hinga e tala no fa lu fo solo kono institutionalize ke ensure good governance of center ai ngai mechanism ko ui ko fonga kakai ko me ia ku leki fo no sio tu ha ke pe ka ta ai ko foi ta o ni e fia me ai ta pe ko e wafe ta ni ma bo afta na fa no ngoi fai foi ai foi vai ko ia pe ko tup ha a honi tala mai he ka poate a honi fu outdated te ngai misini huila sio ai de nana to o mai gi me lolo tu utari faki ke fetongi aki ka pa na hapalani he ko poate ko ia de don dau ilo by 2024 pe ko 2022 fe mau ke replace o misin koni now os forecast ko ha lahi o me lolo e utu tuku tafaaki ke kumia ki hono fito kai na fai na to me ko ya vahe na to kai to ke me ko ni panke ka ko hanga o highlight mai unfair ono inga be ko kai ke mau inga ai kakai so ke me ko ne vai talo e kurea ke poate vai so ko mau to ko ta fitu ko ke rianga vai ai fonua ni fai to ta fitu ko mani solo ka pa e ma o ha mea I ha feitu I ha vahenga o kwai loyalty ke vahenga ko ya ne
Apa mau apa nga makakoloa. Neo e to he pure anga kai ai peki inas. Hala ke nau whakau i lolotonga e tuu ngai fu umisini ke nau whakapai patu o mauanga vai a tongata fitu. He koe fu keri anga vai i lotonga a tongata fitu. Kau nau whakatafe mai pena toki loto nuka lofa. Loi o GC, Piveni pepe tau mahino e whakatala noa koni o whahoko. Koe tau interneti. Mahino whoki tau interneti peka hae tū kunga o ku iahe tai nimi. Mahino pia ai tawhaakia ki wawau helo maa whikai ke hoko ai kei polo ko ia. Kana ta ofi whoki ai nai whai taimi na ta ofi ai kautaha koni koe. Ngai whai tisi satellite koni ai tama milionea na out ki tonga na gula peke ave peke ta kona na mahana ya ho foi dis be na fa malo ya por galama hili pe na e taimi na ta ofi ko to fa ata he por anga pe ke ta ofi pe ai ka ta haya ko ya ku o ta mai ta fala no nga we aquí Oia foi tise no ta lo to galera toi Maranto ida ta na ta vai pa pe atu impossible que na lava ta ofi E koe whetutaki mai koe kakai koe wai na wai tisi taim na tuangi mai mei te kipo pe o tang koe tutundi vare ni e koe ke naulau na tō taof ka ore koe na mai o physically remove e te foi tisi Pea koe foi tisi fokia solo koe ke pehe ke foko tuu ha whai ngā mea ke visi polo Ani koe ulau ka te whaheka pekita he te mea lere he pute te mea lere ka te lere te mau pekita whai ngā whei tuu pe o kuhinga kuia Hei kai ke naulau na tō control pe he. Kai ke solo koe isiu mo oni. Kau kai whake ho hae kau takia kia he koe ke nau more nau tolu ai. Koe kakai e whanua au nau fua kanoa tāmaki o ngai whai tutuni harago ni. Koe isiu koe ni hange koe keipolo. Moi keipolo whika ua. Ai ko whakatape kia taxpayers money, kawa nu sila ka mua seria. Na wasanga confronte ai hai kom Australia he issue o ya he ki ke tuketa ai kau alumni ka wako university he ngai university Australia na ui he hai kom bona wai na ki ke tuketa pa walu ki ai. Ta mafetaula ki ai kia. Na kwanga o valoki la hina dolo. But for na reckless. You guys made a reckless decisions. Ke mo support ke pureanga ki he second cable e amount ki he null value. Ka ya no anga take ka kai fonwa. Pe wa fo fa matala e mahu inga ko viviri ta hai fonwa ko redundancy. Ko redundancy ko ya tok malawa be he satellite. Ka kana mau fo tu e kasfiki Kene hanga o provide service ke he remote islands go koe ke au ke ngai service ngai ISP ngai service provider. Kai koe oia we. Sol koe haga ni. Io o mana tu ha koe telefoni mai ni koe. E ki appointment ai ke tawa to no ko. Ka ko ni ta mai koe ni. Kau ko tu mahalo Piveni don ke ta ki ngata ai pe ka ke turi ho appointment he kon me toi peta miteon o ia tahana ne fehu i mai i heni tama ko flaxeni na ne fehu i mai ai fiko aki pe moe proklama kon ko ke he ako an ko na ke ai software ko ia na ta fata tari foki ai fehu ina mai ke repi ke ta fa madalai ka ko tu mahal te ta ka ba te ta fa mari he ka upa ta tala no mo i he i software ko ia programa ko ni he ako na fa no liu ko nga ke o se te foi konga ko ia na ta tolo i mai pa ku ai pe mani henu na ko le mai ke i fa madala nge mo me ko ia ka ko hinga ka ko na ku te ha me o ke loto ke ta ki fa o si ke ko ai pe mo nga i siu ke keri kata toki hoko atuai he programa kon ka hoko kai kata ki fa o se mai pe pata kata toki hoko atuai ka ke turi ho appointment ko ia isol io sa ia
ta polokalama ko ta loka iki ai ia pe mo ki isiu ga sai ka toki alu ki baba u ai ki isiu na race mai ka fe ka ak mai malai ka puna fo o go hono falahi ko baba u mo ikai ke tu a foi ngawe go ya ta te algo na pong i te alu si ke isiu go ya solo que ta lere he isiu go ya pe mo foi sistem ya ko ni talano na mau fela wa ke me pare mia boy se ko mo ka to fa area ko no mo ni ko fu ta ma usia ko pa be wa usia ko fu lo to tangia ka ke isi go ya na fa matala ki mo ka ko te lo to pe ke te hanga ko fa matala e mga fa go ni ka ko me ni na raise my cow ke usio ke ai malai wa puna ko na i le ma to ko tu pau ka wa do mo ngai kere ai ka ko palo pare mahe ku kai ke aka mai ki tua ka ku malui he konistu tone ko konistu tone pe he no fare ka ia hanga konga kere e fie mau he tu I pe ko pure anga ki he ngau e whakaluku fua e whonua kua pau ke nau hanga o to tongi huhui compensate ta kua pau ke hanga he ngai api ko ia o ange kere ko ke fe mau whakaluku fua e whonua ka kua pau ke to tongi huhui ai ko foi konga ko ia ke ta tano ke ka algo ki babau ka to hanga fa mau po mai ha uksio o whanongo lo tonga ia ka usavia ia ka ko ke mahino ya ka ta ko ha pe fononga ko ai foi me ko ni ki fe ko hai o responsible he ko upal pare ma fogeni e solo o mai ka muri ko na pe ko ka foreign investor na mai o kamatai pe na no he panke falakalaka pe na to ki hola na to hola na do mo ta ki sirini ke solo ka ta ki break le ka ure ke ki me ko kata kapau te o usio ngai fanga maria pong beva te o fetu tak me ta por galam kai ta to glere pe ka uso koi malo bito piven malo bito ma fanga maria ahoni ta to ki hoko atu ha fanga maria ka hoko mai o fa tu piven o fa sol fa malo te kainga I he lava ko ta por galam ahoni neongo ko programa ahoni me fe unga tonu pe ho taha si fu taimi abita ma programa ahoni ka ko mo ko tu pe mo la ilo ma be ko te fa fonga fu fe mo gina abita pe ku ia mane te appointment ko sto mo ki ai ka ko nga ka ku kolo pe malava ki pa ho ko te ta programa ahoni ka kwange ko ne formatala e fola ki baba o pompongi pa ka ha fa nga maria pompong e fitu taki mai te manto le tu pe ko nga no wa nga ki na lava o regulahe nga mea o ku matalatu e whakahoko ka wai programa software ko e hafua ka si daimi ko o ku ma lava o whakahoko atu ai ka ma whenga peke o atu kuange I he wik e tau programa ko nga ko e ma moua ki he kinau tolu kuna o sponsor nga programa pe mo ma moua ka tiki mo tolu ko ya mo mui e programa ke nga ge o tukuange programa neo ngoi ko hala he te mo kina o wahoko wa fofonga pe ko e mo kina me ta fa aki ka o kuma fenga pe malere ta ha kai ke lava tuku atu ai programa pe ko modol ko mo ngai fehui ko ko me ale mo o mai mo ngai fehui o tata pe ko fehui o ku ke popo ke fa fonga pe ko ke popo o tata le ko e programa ko ni ke hu mai o ma fehui pate ma fenga ke ave falere pe fehui ke tari falere atu ko nga ke fie mari I fehui ko ke hanga o mai ko e pa malo ia ke te motor ho kainga fa malo la atu o lo ke ho ni foki o ku fai ai ko ni me ta oi ko e tika trick ho ni fa nau dol ko ke amo fa nau o ku ko ahoni na tu ya na ngai te nga pulo na alo ngai api o tuki ma na lore na kai ba na fia na ko ahoni na hype ahoni ko nga he ku la kai lore be hype to la o da ngai fa na ko ngai aho fa fia ni ke ngai family tala mono at ka mo tole ngai nga o to ya tu I weekend o ku ya be ngai pro kalama na mana fo ke ma o pro kalama mo fa fango sayone
proklama pea mo palofesa kita so si walaftani ange koe na mo iloina ku lava tu ki pe mo tu te ki Canberra I he falaite wike ko osi ki he katonga I koia o e fuaki koia ngahi whamo oni whakaako palofesa toketa ma pofu atohi koia ku whahoko he palofesa na whahoko ia he University FATUFONUA koia Australia na malawat kiai I he o kauai I he tonaki pe mafoki mai lewa he pongpong sapate o tok tau mai ki Nuslan he heng moni te I he halanga waka koe na mafola wai halanga waka maa koe na mafola wai kaike koe na manaki ke mapolo kalama mo profesa na manaki ke mapolo kalama pe mo profesa inoke wakau ka koe kotoa ngai mea koe ia pure pe taimi ko habe taimi e whainga maria ki nau tolu pe whainga maria mo studio e lava ke mau whahoko atu ka ku whai pele leita ke lava whahoko atu ka tiki mo tolu tala monu atu ke ngai ngau e whahoko pe keki ngā tai ona ngalo e tiki mo tolu e tau ka sponsor ku nau toko ni e tau ngai polo kalama ai kau taha ko ia South Pacific Loans o ku nau tokoni ihono sponsor ko ia IV Pipon Media I he tau ngahi proklama ko tau pe ta weni o sene ta tolu o len tau wha ai tokoni pe moe popo ai kau taha ko ni South Pacific Loans ki ho ngahi fie mau no ko tau pe ona ke te sio ke me kau tahani fika na whamo ui noa walungea walu hiva walu lea ia whaifika o stalik tu po pe ko hataha pe e kau ngau e ko ia au e South Pacific Loans o ku nau iai ke nau tokoni I koe Iha whahinga taimi pe. Koe whare wala ko ia, o e se page facing store loto nuk. Alo wha malo la hetu ke te mo tolu ka inga, iho mo wawhea ta whare koloa wala. Koe ngahi whakatau ko toa pe ko ke whahoko ai. Pako ilo pe koe taimi whemo ki na e ni lahi whakatau. I alo atu koe ni ki tisema, wha malo lahi atu. I sanuari ki tisema ha mo wawhea, ai whare koloa wala ko ia page facing store loto nuk alofa. Kage hame ete ki tae mau he whare koloani. Whetu taki ki he nau whika, ua fitu tolu ni maono. Ua fitu tolu ni maono, paka walu fitu noa, walu ni matolu koe uta fo'ou ko ia, koe na uta ko ia, na o atu koe na stock fo'ou ia, ko osi tau ki tongata puna tukuange ia, ia ahoni, ko tui mahalo te kalawa, ewe vai vokia e pongpongi, o whai atu ai, ke mau e ulaki, ngahi wala style ko ia ulawa ke o atu me page facing store I loto nuku alofa ko tau pare kosi he tafa aki pe page facing store Francis Tickets ya fe atu ai fa malo atu ka mo dolu mo wafe ma upe ai kosi mo ulu ta ko tau fenga ko ni ke o te a se te dango to hata kosi ulu mo wafe ko to ai kosi mo ulu o si ma de o data ngawe ko ai ke na whahoko ngau ko ia pe tu ma te mo to da ke to tolu aki o ka pau te mo whafon ke fon o pita whare kosi ka ku osi lele apita ngawe lele kosi ulu a whea tuai I whika hiwa whatawhehi road ta whaaki pe page facing o kosi ahi o ulu I he tau whare kosi ko ia o e Francis Tickets I loto nuku alofa ia tuke heange ko e whare kosi ko e Francis Tickets I loto o rewa o ku os mahino pe ko pauke ke puka e koe ho kosi ai he koe ke mau hawhainga maari ke taholo ke ni kosi ho lu ka pau te ke walk in ko ki tari ka loa I he futokolahi pe mo fonu ko ia o e wharinga awe ko ni ke lau awe aki ko e kautaha ko ia langa e kautaha tonga ko ia LC16 ke kautaha vise mafi I he noa uataha noa uafa ua noa ono ni mataha te ke lava fitu taki ai hafa hinga whia maulanga pe Nusilani ko osi mateu ai kautaha ko ni LC16 ke nau whai ahono whahoko ngau e ko ia maau ko e kautaha ko ia ai royalty live stream royalty 1984 pe mo e akape royalty headstone at the sea na ngalo ke hanga o hlui na iai ai mala ina hanga he kautaha ko ni o folai ai makama pele o kava ake mala e ko ni pe ai mono for I headstone yai kana o mana tu ki hanga faita I o mai ke o atu ke mo mamata ke ai Asterian mala of apito ka pau te o mau te tu hanga o hulu iatu ka ku ko fica telefoni e na wasi atu pe I screen ke lava o fetu taki ki ai ko e ka taha ko ia aveuta fereti
ka taha aweu ta ko ia ai siu I moana freight services ko tui heke tiki te maa o haka taha maa pe mo pau e nau awe ho o da mei tongani mei aste mei Amerikani North Amerikani mei no silani ki tonga pe mo o mai ho o da mei tonga ki no silani ka taha ko ina siu I moana freight services e figa no wataha noa ono hiva tolu ono pe ka pau ku ke fie maa me tokoni te ke tu taki mai ke ka taha ko ni o ku maa wai ai me tokoni o ku ko ti mahalo ai pe ko ki mantu e waka ka ku ai manioke engenga o ku amanaki ke tu tamagi no silani te toki hanga whakaongo atu koe katangai manioke lahen ma katangai be tahanima kano lere ko no toko wa mooni te toki o atu pe taimi ko ia ke tā mai o puka mai ki unga ke hanga tiriwa ia to katangai manioke I he manioke koe ni koe manioke pena e whaki mai kamea ke kainga pe maudolu I utulau ke o mai ke tufa holo ka kunga ka te wanga tufa whakatawat ke maku se niti ai ka te toki anamsat pe ai taimi koe o mai ai manioke koe kanole rei o ke matu tangai pe tahanima ka ke tō mui ka ke lawa te tokoni atu ka koe ke atu manioke ka te koe koe tau kau taha ko ia I Australia kau taha kawa ko ia kunani kawa Ei pasi ko fika telefonia na wasi atu pe screen ka pau ke firma o hao kawa petu utaki hake kia lei pas tene lawa o tokoni I koe iha whahinga taimi pe o ke firma o kawa ai fetu utaki pe koe ka lei tene lawa pe ia tiliwa to pe ko hape whahinga whaunga te moarea ki ai e lava pe lei o atu e umea ko ia maau ke minu kawa he kai pe ke te osu dama e lei ka ko tuunga koe na ia koe ai kawa ko ana ko pia seria o ku he kai ke lava ia ke te osi kawa ko ia ko kawa ko ku fulahi apito pe te lava pe te liva tu ia whainga taimi pe ke kaloa pe ke mama kawa ko tawhaki ko ia e nau furniture manti ko whale furniture lahi taha eni ko sio ai o kutonga te ke lava o maa tu ia pe me he mea lei e whare koe ni te ke lava o whetutaki foki na o kunani senta I loto nuku alofa e lava he kunani senta o whakalato honga fie mao kotokotoa pe te nau lava toko ni atu kia te koe manatui ai kataha koe ia ai kunani senta mahalo koe osi e tau ngahi tuaki koe ki ahoni pe mo I whamalo lahi atu kia te mo tolu kainga iha mo mamata mai I he tau polo kalamaka mo mea